السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله جايب لكم فيديو جديد وفيديو كويس جدا جدا وإن شاء الله يعجبكم بمشيئة الرحمن. بس قبل ما نبدأ هنصلي على النبي. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن إيه؟ عن الجنيه، والجنيه اللي هو لو معاك النهارده يجيب لك فلوس قيمة جدا وكويس جدا جدا. ونشوف الجنيه بتاع النهارده ونشوف الجنيه بتاع زمان، وزمان كان بيجيب إيه والنهارده بيجيب إيه. يلا ونشوف الجنيه بقى سنة كام ومكتوب عليها إيه وإيه بيانات. يلا نبدأ ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجنيه بتاع النهارده. ده سنة كام؟ 4/1 سنة كام؟ 4/1/2022. ده بالنسبة للجنيه بتاع النهارده. البنك المركزي المصري جنيه واحد، اسم المحافظ طارق حسين عمار، ده الرقم بتاعها، ده مرسوم عليها القلعه. سنه كام؟ 2022/4. ده بالنسبه للجنيه المصري، وده الظهر بتاعه. الجنيه النهارده الجنيه بجنيه زي ما احنا عارفين زي ما هو. تعالى بقى نشوف الجنيه اللي بعديه. ده مكتوب عليه ايه؟ البنك المركزي المصري. الرقم اللي هو واخده جنيه مصري واحد، القاهره، في 14 مايو سنه 1968 عن البنك المركزي المصري. يا جماعه كلمه عن دي مكتوبه في الفلوس القديمه بس مش فلوس الجديد. وده اسم المحافظ من فوق اهو، محافظ البنك. ده هنا برده القلعه زي ما احنا عارفين، وده الرقم بتاعها. ده بالنسبه للجنيه البني. يا جماعه في فرق بين الجنيه البني والجنيه الازرق او الاخضر. وده الظهر بتاعه. الجنيه ده اللي هو سنه 1968 ده بفلوس كويسه جدا لو حبيت تبيعه. ما فيش حد ايه يقول لك لا انت ما بتجيبش فلوس وياخدوا منك كده ايه ببلاش، عشان في ناس سواعي بتستغل الناس وتقول لك ايه الجنيه بجنيه، وهو طبعا غلط. طبعا بايه كده بيضحك عليك. بالنسبه الجنيه الازرق مكتوب عليه ايه؟ البنك المركزي المصري. ده الرقم بتاعه. شوف الشغل يا جماعه مختلف ازاي. الرسمه الفرعونيه ديت اهي شغل مختلف. كلمه جنيه في كل رسمه مختلفه عن الثانيه. مكتوب عليه الجنيه مصري واحد، القاهره، في 30 نوفمبر 1961 عن الكلمه برده جبناها كلمه عن برده اهي عن البنك المركزي المصري. وده هنا اسم المحافظ عبد الحكيم من تحت اهي. ده بالنسبه للوش بتاعه. ده الظهر بتاعه. شغله ما شاء الله شغل حلو كويس جدا. على علمك يا جماعه المصريين والله العظيم الله اكبر عليهم بعتهم وشغلهم، وحتى الورقه ما شاء الله سمكه كويسه. ده بالنسبه للجنيه المصري. وهنا برده كويس برده الورقه كويسه جدا جدا زي الجنيه القديم. تعالى بقى ايه الجنيه ده يعتبر ده اغلى جنيه. يعتبر اغلى جنيه. ده مكتوب عليه ايه؟ البنك الاهلي المصري من الجنيه البني والجنيه اللي قبليه. ده بقى سنه كام؟ ده نفس الرسمه الفرعونيه. تعالى بقى نشوف مع بعض ده سنه كام. سنه 1957 القاهره. سنه 1957. ده اسم المحافظ. ده الرقم بتاعها. الرسمه بتاعتها تختلف. تعالى نشوف الظهر بتاعها ايه. ده الظهر بتاعها فيه القلعه، وشوف الشغل بتاعها والظرافه بتاعتها خالص عن الجنيه التاني. في فرق بقى. تعالى بقى انتوا ايه وميزوا الفرق بين الجنيه ده والجنيه ده. فيه فرق كده الرسمه بالثلاث جنيهات، كل رسمه مختلفه في الظهر. ربنا يجعلك يا عمر. اي حد يا جماعه يشوف الفيديوهات بتاعتنا ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير، وشكرا لكم وشكرا على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.